Ja sam vidio u Rimu. Dobro, on je malo... Koga si vidio u Rimu? Zija. Umu Turman. Umu Turman si vidio? Da, Umu Turman i da si ti bio, upoznali bi se i slikali, ali nisi bio, nego sam ja sa ženom i klincem išli smo kroz Vatikanske muzeje. Zašto nisi nikad rekao da si upoznao Umu Turman? Nisam upoznao Umu Turman, prošla kraj mene. Kako znaš da je Uma Turman? Možda je bio Hamed Bangura. Pa jesu slični, ali prošao u Vatikanski muzej, hodamo, razgledamo i idemo, hodnik dugački i hodamo i u susret meni ide visoka plava žena, gura neko dijete u kolicima. A, dobro. Ne, nisam nikad znao, ne znam da li je njeno dijete. Ne, ako ima dijete, onda možda nije bilo... Možda je bilo dijete za ovaj otok, što su otkrili. Ma ne... Epsteinov otok. Ja će napraviti podcast. Uzgaja, možda uzgaja. Kamo sreći. To je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao. I ide u susret meni i ženi i sad ja gledam i rekao Uma Turman, ali nisam navikao se vidi to nekoga našega, nisam navikao, jesmo mi u Vatikanu i to. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i rekao ženi, pa ovo je bila Uma Turman. Koliki je bio taj hodnik? Dugačko. Nikad doći do Ume, Boga. Pa ozbiljno. Pa vidi je 2 kilometra. Pa i vi pričate, vi ste hodnik vidjeli u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej. Jesi pudno ženu na sramenu? Je odletila negde u ormar. Odletila u Michelangelovo djelo. Bog se po Uma Turman. Otprilike. I njeno dete. Rekao sam, ja mislim da ovo... Dete Turman. Dete Turman. A najviše me to dijete zbunilo. Rekao, ko je ovo dijete? I pokaj nje, Kuma Turman, njena kuma. Eto, ovo ti nije trebalo. Bert Kreischer iz našeg Sokaka. Kuma Turman. Za vas ni jednog ni drugog nije zdravo da se smijete. Izgledate kod da je armija indijanska. Kod 2 Apache indijanca. Čovjek se lijepo sredio, sad se iznojio. Sad sam se iznojio od kume i kume. Joj, a odlična ti je priča. Kako sam sreo Umu Turman? Šta sam skontao? Ja i ti smo Marko, ko ti si Segura, ja sam Bert Kreischer. Šta sam ja? Ti si sad, a ti si Louis C.K. koji je došao gostovati. Pa, hvala, počašćen sam. Ali samo pojavom sam. Ne voliš masturbirat pred ljudima. Dobro, to svi znaju. To svi znaju.